Nalazimo se u osnovnoj školi Dragi Šoluković Španac, povodom svečane akademije Svetom Savi. Moji sagovornici su nastavnica srpskog jezika Jelena Stefanović i đaci koji su učestvovali u predstavi. Da li ste zadovoljni predstavom i kakvi su utisci? Svakako da sam zadovoljna. Učenici kao i svake godine i ove školske na Svečanoj akademiji povodom proslave Svetog Save pokazali su izuzetnu požrtvovanost, izuzetnu ljubav prema drami i dramskoj sekciji, a najpre među sobom jedno drugarstvo, kreativnost i novi izazovi pred njima i nove teme. Nadamo se novom okupljanju za Dan škole 15. maja. Hvala. Kakav je osjećaj glumiti znamenitu ličnost u predstavi? Velika je čast glumiti Petra Petrovića Njegoša, koji je jedan od ako ne najveći vladar Crne Gore, koji je napisao takođe i jedno veliko pisano delo ovih prostora, Gorski vijenac. Hvala. Koliko dugo su trajale probe i kakva je bila organizacija? Organizacija je bila na vrhu, znači sve je bilo okej. Probe su trajale proteklih 3 nedelje otprilike. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo da radim sa svojim drugarima i svi smo bili zainteresovani. Da li je bilo treme? Bilo je treme pre početka predstave, a kako je predstava odmicala, trema je nastaje. Hvala. Za vesti osnovne škole Dragi Šoluković Španac, đak reporter Veljko Prodanović.